sokuru mu munota umwe subira vuge na madamu mu minota ibiri. Tumenye ubwenge twagiye tubana na sokuru mu kiraro. Yari umukatolika ariko aza mu itabi, tukamubwira ati uvuga ngo uri umukatolika ariko uza mu itabi ntituza tubwemera, kubera ko ntabwo twigeze tumubona aje guterana muri katolike. Ariko mwarabanaga mu kiraro iminsi nk'itanu, ku cyumweru ntiyaragira, yirirwaga mu kiraro akiruka asoma igitabo, yagiraga Bibiliya yiwe, ndagira ngo yari ihurutse inshuro nkazingahe. Yarangiza haba ku cyumweru akatubwira ngo tugende tuje gusenga, amateraniro narangira dusubire tugaruke mu kiraro. Indirimbo zo mu bitabo twese tuzi kabuzukuru biwe isokuru bazitwigishije. Mu kiraro akazaje kuryama akabanza akaririmba indirimbo zo mu gitabo nkazitatu cyangwa nkazine, natwe turi kumwe akazitutoza akazitwigisha. None yazasigara aririmba, ujya bari kumwe mu kiraro akamufasha kuririmba mugasenga. Iminsi yose twabanye na sokuru ntabwo yakaza arara adasenze kandi aza mu itabi, yari umukirisitu cyane. Noneho habaye muri 2012 sokuru hari umuntu wamugendereye mu nzozi aramubwira ngo agende akizwe. Yahamagaye Petit Frere Charles aramubwira ati uyu munsi ndakizwa, ugende uzanire umupanga utyaye, uzane n'inkono y'itabi tuhiteme. Kandi ndakeka ko ico gihe mu Mibunda kugira ngo umuntu abone inkono y'itabi kwari kuyituma iriya mu bihugu by'Ubuvira, iriya ku Ndondo ntiyakaziboneka, nta n'umuntu wazibazaga. Ariko arayitemye arayirangiza, arangije arakizwa, arabatizwa mu baporo kuva 2012 kugeza n'ubu. Nyine sokuru ari umukirisitu wujuje ibyangombwa. Ndavuga gatoya kuri madame yitwaga Nyamarembo Bora, twabanye nawe umwaka n'amezi 6 n'iminsi 2. Twari dufitanye umwana w'umuhungu witwa Itane, afite amezi 8. Ukuvuga kuva dukoze ubukwe, mbere yuko dukora ubukwe twamaze imyaka 2 mu rukundo, tuvugana ijoro n'igitondo. Ubu ndabara nkaho twari tumaze k'imyaka 3 n'igice kuva tuziranye nawe tuvugana. Yari umuntu urangwa n'ibyishimo. Abantu bose nagiye mubaza tutangiye gukundana, abantu bose barambwiraga turiya mukobwa n'umwana mwiza tufatireho. Nta muntu namubajije wenda bashobora kuba bariganye cyangwa muzi narangiza amungayire, ahubwo nabwiraga amakuru yose wese yarambwira ngo ufatiraho, tugiye gushaka umwana muzima. Nabibwiye muri famiye bakicumva amakuru gusa, muri famiye ngiye gushaka mu kwa data bukwe barambwiye ati uhisemo neza, ababyeyi be turabazi, hari amasano tugenda tugirana nabo, ati n'abana beza wokomerezaho. Twakoze ubukwe turabana igihe kirekire. Yari umuntu urangwa n'ibyishimo, wamuvugishaga mbere yuko gusubiza akabanza agaseka. Yarazi kubana n'abantu bose, abantu bose babanye nawe muri Kongo nabo babanye muri Kenya. Nta muntu n'umwe wari umuziho ikintu kibi. Yari umuntu ucisha bugufi cyane, wubaha. Iminsi yose twabanye nawe neza, anyubaha nk'umugabo we kandi akora inshingano ziwe nk'umugore mu rugo. Twabanye neza, twarimo dutegura ubukwe bwa Petit Frere, nije wari ubuhagarariye, anko yaje mu bukwe ahitira mu rugo. Twarabanye iminsi mikeya yose madame yari akiriho, yamwitayeho. Ikiriho cya sokuru caje dutegura n'ubukwe, n'ubundi mu rugo niho bari ko bagikorera. Abantu bose bakomezaga kuza kudusura, madame niwe bakiraga, ari abamwicaye, ari abagurirwa soda, ari abatekera. Tabo yakiriye yinuba, yari umumama mwiza kabisa, yari umugore w'ubwenge. N'iminsi yose twabanye nabonaga mu rugo niwe muntu wari uzi kujera amafaranga kurenza uko jewe no yajera. Nafataga amafaranga menshi nkayamuha, kamubwira ati nayo mafaranga wenda yo kugura imboga mu rugo, dufite agafuka k'umuceri, agafuka ka kawunga,
umunsi yambwiye ngo amafaranga yashize nahita amenya ko nyine amafaranga yashize. Niwe nabonaga ujera neza, ndagira ngo kubera kundenze. Yari umumama w'ubwenge bwinshi, yari umuntu urangwa no kwitonda. Ko mu rusengero iyo bavugaga twitange, titwakundaga nko kwicara hamwe, nicaraga nk'imbere. Haba nka fundraising mu rusengero akicara haya ndangiza. Bavuga kategori y'abantu bari butanga 1000 bahaguruke, mu rusengero bagahaguruka. Bavuga kategori y'abatanga 500 bahaguruke, bagahaguruka. Twagera mu rugo akambwira ati mugabo wanje ndagushimiye, nabonye abantu bitanga mbona batinze guhaguruka, tuzoze ukorera Imana nibyo byiza. Mu bitoro byose haba no ku mafamiye, ku mbuga z'umuryango, yakazafata telefone yanje akareba nimba hari urubuga ndiho kuri liste ntarahigura, akankangurira gutanga amafaranga. Yarangwaga n'ibyishimo, yakundaga abantu. Rimwe nakaza musanga hayasoma abana b'Abanyakenya, kamusereza nkamubwira ati wewe none izi nimbabazi ubwira uzuru ugasoma n'abana baboshuka gusa ku muhanda, agaseka. Abanyakenya bose twari tubana bari inshuti, yari inshuti y'abantu bose. Yagwaye igihe gitoya, abari byo biferamo n'igare giwe, ariko turazi neza hari ko ari mu bwami bwo mu ijuru, ari we yaba na sokuru. Turabifuriza umuzuko wabera. Ndashimira abantu bose batubaye hafi, ndashimira famiye Bijanda, hari ibikorwa zikora, abari hano n'abatari hano muzaba dushimire. Ndashimira abantu bose batubaye hafi, batubwira amagambo y'ihumure. Tukimara guhura n'urupfu rutunguranye kuriya byaratubabaje turikanga, ariko amagambo y'abantu niyo yadukomeje araduhumuriza. Ndashimira abashiki banje baje muri Kenya, baza bakomeye barankomeza. Ndashimira na mama nawe wavuye muri Kongo, urugenzi ni rurerure ariko akaza gahoruka hano. Ndashimira famiye kwa data uko batubaye hafi, n'ubundi niwe dukomeje gufatikanya mu kurera umwana, kandi itane tuzamurera abo umugabo. Ndashimira abantu bose mwatwitabye uyu munsi, Imana yo mu ijuru baho umugisha. Murakoze. Reka twumve muramu wa muzehe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Uyu munsi kuvugaho tutatuvuga ari ko umuntu yapfuye yitabye Imana, ariko mu bundi buzima twese busanzwe ntawe uza wicara mu nzu n'abana n'umugore ngo byenda bateganye bakora akabije bavuga ati se mu rugo haramutse yapfuye umuntu byagenda biti. Iyo mind muri twese ntawe wigira mu rugo. Urimo hano azamura ukuboko amwira ati ngewe narikiye mu muryango, ndavuga ngo ni duteganya akabije ko gukora. Muri twebwe habaye hari umuntu uvuyemo ntawe. Kubera iki? Kubera iki? Ni igikorwa cy'Imana, ntabwo ari igikorwa cyacu cy'abana b'abantu. Twe dutegura ibinyine umuntu yagiye tukavuga, ariko icy'Imana icyo yagambiriye ku muntu biramaze kugisoza yamutwaye. Nyeye kuvuga ku magambo atarenze 6 n'abantu 2. Muzehe we muheruka mu 2000. Ndavuga ku bintu 3 muzehe yanigishije. Muzehe yanigishije gukora akazi gasanzwe k'amaboko na kamenyeye kuri muzehe. Muzehe yari umukozi, abantu babanye nawe kuva kera. Muzehe yari umukozi 100%. Muzehe yari umuntu wizi, nuko nuvuga yizi ibintu nta wabimwigishije. Niyo muntu twatoze ruguru, uzi kubaza amasekuru, uzi kubaza indebe zino zo kwicaraho, uzi kubaza amacumu akayakwikira, uzi gukwikira intwero, uzi kubaza imini y'abamama bashokoraga bagahura. Niwe muntu nabibonanye iwacu wabikoraga. Urumva ko yagira akaryo ko gukora. Muzehe yari umwubatsi w'amazu, muzehe yari umusakazi w'amazu, muzehe yari umworozi w'inka, muzehe yari umuhinzi, muzehe yarazi kubana n'abantu bose. Muzehe yari umunyagahayo, yangaga ko umuntu amutunga urutoki. Icyo kintu yaracyangaga. Uvuga ngo muvogere cyari ikintu kigoye cyane. Yaragira principe ziwagenderaho zihariye z'umugabo. Natwe twarize tuba abasore dusaza dushatse dufite ingo tukimutinya. Yangaga kuko rikosa adashaka, akakubwira ngo icyo kintu wagitekereje gutekura ngo ukore rino kosa. Yangaga umuntu uko ikosa muzehe. Mu buzima bwa Kristo bavuze twavutse dusanga ari umugaturika. Muzehe anywa itabi, arihinga, aricuruza. Icyo kari akazi k'abantu babanye nawe barabizi, n'icyo kintu yarazi. Ariko hageze mu 2000
na 13 muzehe yagiraga iyerekwa ry'umuntu wazaga akamubwira abapasiteri babanye nabo bamwe bari hano bazaga kumwigisha ati reka uzane itabi cyangwa uzane ingoro tuzimene dutwike, akabwira ngo umwanya nturagera. Ariko yagiraga Bibiliya yasomaga ku cyumweru, tukaje mu materaniro ku cyumweru agasigara mu rugo asoma Bibiliya. Yaryama nijoro umuntu akamusanga akaja mwiyerekwa, kandi ibyo yamubwiraga byarabaga. Bwacaga mu gitondo akaturotorera inzozi akatubwira ngo hari umuntu waje ambwira gutyo, hasi icyumweru bya bintu yatubwiye bikaba. Muzehe hagejeje 2013 wa muntu aragaruka aramubwira ngo ndashaka kuhindura idini ukaja mu mazi menshi ukabatizwa. Muzehe yegera abapasiteri arababwira ngo mumbatize, ndashaka kuva mu gatolika ije mu baporo. Muzehe aja mu mazi menshi arabatizwa, kugeza ejo wundi mwumvishije yapfuye umuhungu wiwe niwe pasiteri, niwe wasigaye kuri paruwasi. Noneho asanga muzehe arwaye aramubwira ati wewe uri umwana nubwo uri pasiteri wanjye, ariko ntabwo nakwihana ngo nihane nkubwire ibyanjye kuko wewe uri umwana, nshaka undi mupasiteri mufatanye umurimo aza nsange. Baramutumira, batumiza undi mupasiteri aramusanga. Muzehe aritunganya arangiza urugendo rwe, araryama arasinzira aragenda. Muzehe ntiyatuguye, ni umusaza wasaje neza, ntigeze agira andi mavunane y'indwara, ashaje afite imyaka 94. Urumva umuntu w'iyo myaka twaba twaravujiye twaragiye ahantu hose, ariko izo ndwara zose nta kintu na kimwe yigeze ageraho. Muzehe tumwifurije iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo. Ngiye kuvuga gatoya ku mukazana. Ibi bintu byabaye ariko bwa mbere ngiye n'imodoka njya muri Kenya. Bwa mbere nagiye muri Kenya nagiye n'indege, ariko ngenda mu rwego rw'akazi njya mu mahugurwa. Sinaja Nairobi mu mujyi, njya mu mujyi wa gatatu witwa Kisumu, mpamara y'ivyumweru 2. Ndongera ntega indege ndagaruka nzana mu Rwanda. Ariko ejo bundi ngiye umwana akoze ubukwe, ategura ubukwe, ndavuga ngo nzaje gushingira umwana kuko uyu nguyu we akora ubukwe nabuze umwanya w'akazi, sinabona konje. Umudamu niwe wagiye akora ubukwe, atubwira ko yazanye umukazana, yazanye umugore mwiza. Ejo bundi ngiye gushingira muri umuna wiwe, ndagenda ubukwe turabukora burasoza. Nahitiye mu wiwe mu nzu, niwe wanakiriye kugeza n'umunsi wa nyuma yitaba Imana, nije wa nyuma yagaburiye. Yantekeye saa 3, ubwo nukuvuga ngo iriya ni saa 4 za nijoro, tuja kuryama saa 2, saa 1 ziburaho nka 20 batubwira ko arangije. Urumva kugira ngo wakire icyo kintu ezo wahitiyemo atarwaye, umuntu akwitaho kugaburira agutekera bora kantu kose agakora, nta kantu nakamwe watekeza ngo harako wabonyeho kuburwaye. Nibwo navuze ngo uyu muteguro w'urufu si uwacu. Iyo je kuba ari uwacu hari ukundi tuba twarabigenje boru no munsi wa none tukaba tukiri kumwe, ariko kubera ko ari umugambi w'Imana bateguwe, ni Imana yashatse kumijana muri ubwo buryo. Batubwiye ko arangije by'ukuri hatabaye kwirarira, habuzeho gatoya ngo ntoragura amashashe muri Kenya. Naratekereje nja kuri, ariko kubera ko twamenye Imana birinze ivuga ngo ibiyo byiringiro nzabimanukana mbigeze kumva ngo ku munsi bizumvijwe bizahinduka ubugingo buzima, bizahinduka yerikuyo. Uyu mubiri wapfuye waboze, ariko ubugingo bwanjye ntabwo bwaboze. Nibyo byiringiro nzamanukana nkagera ari ku myugariro y'imva, ninumva impanda nzaba yerikuyo ngubyo. Nicyo cyankomeje, iyo tutaba twaramenye Imana tuba twarirwanze muri uriya muhanda. Nibwo bwa mbere nari ngeze hariya nta bantu n'umwe twari tuziranyeho, no gushimura ko hariya ni ibintu bigoye. Ariko ndashimira abantu ba Kenya, bitubarite ya Kenya yose yumve kuko nishimiye. Ngashimira famiye, ngeze ku mwanya wo gushima famiye yanje. Uyu musaza wicaye hano yakoze umurimo ukomeye cyane, twarafatanyije dufatanya hano, ari hano Kigali naje ndi Nairobi, araso dufatanya nawe ari hanze, twese turakorana. Nukuri bumve ko ndikuye ku mutima, barakoze tubasha gushingura umuntu, turashingura. Ndashimira famiye bijanda imirimo muri mu gukora, uretse twebwe kwivuga, ni Imana yo mu ijuru nizabahemba urukundo muri mu kugaragaza. Mwahuye n'ibibazo mu muhano wa bijanda, wagiye uhura n'ibibazo, impfu zitunguranye, tukava ku muntu tukaja ku wundi, ariko ngo ndeba abana
bavukiye hano batazi n'abo basaza batazi n'abitabye Imana, ariko barahaguruka barakora bijanda. Imana izabitura imirimo mwakoze, mwumve ko tubashimiye. Turashimira abamenyere yacu abanyabyinshi. Twarahereye turi Nairobi, hari abavuye batega indege hano, abandi batega amamodoka, waraza turafatanya. Bakoze ibikorwa bihambaye nubwo bikoreraga umwana yari uwabo, ariko nitwe twari tumufite yari uwacu. Bavandimwe, nukuri imirimo mwakoze hariya n'uyu munsi tukiri kumwe, mukitugaragaze kuko mwaje kudushigikira. Imana izitura imirimo mwakoze, kandi turabizi ko abanyabyinshi n'abega dufite ikiraro kiduhuza. Nubwo Bora yaragiye, ariko hari icyo yadusigiye ugudutse mu mitima yacu. Dufite Etani, muramufite, tuzoza tuza kumureba dusange Bora. Namwe muzi wacu musange, kuko Bora arahari kuko yadusigiye umwana. Mwumve ko tubashimiye bamenyana yacu abanyabyinshi, mwarakoze ku ruhare mwagaragaje rwose. Ikindi nshimiraho Imana n'itorero ryaje ngiye gusorezaho ndarangije. Nari muri Kenya nabo mfata umukingo wo mu rugo. Pastor twakomeje tuvugana kuri telefone. Hari n'abandi twakomeje banohereza amarikoti. Ni ukuri bivuye ku mutima. Nta buryajya burimo. Atari kuvuga ngo byenda ngo nuko mpasengera cyangwa ngo nuko twageze uyu munsi tugasigiriza. Imirimo mwakoze hariya mu rugo, Imana izabibakubiri. Kandi muzahore gutyo, atari jewe n'abandi muzabahorere gutyo. Iyo mirimo yose mwakoze ubereye ku mushumba, inzego zose z'itorero, kugeza ku baririmbyi, abaririmbyi bose bumve, ntagiye mvuga ngo abangaba, mwumve ko mwese uruhari rwanyu mwakoze hariya. Imana izabibutura imigisha mwakoze. Abagiye tubifurije umuroko wabera. Arakoze Eric. Reka nanone dusabe umwuzukuru wa muzehe, iwe mwuzukuru we mukuru, n'umutware we, ndetse n'uyu mudamu turimo tuvuga ni muramukazi we, nabo nibaza bagicu bayivugaho. Yesu ashimwe. Turashima Imana ko tugeze uyu munsi twese tukiri bazima. Imana nishimwe. Reka mpere kuri sokuru muvugaho ibintu nk'abingahe namubonyeho. Sokuru yari umuntu mwiza. Hari amaterima abantu b'iki gihe basigaye bakoresha ngo yari umwana mwiza. Sokuru yari umuntu mwiza cyane. Yatwigishije gukora uturimo twose. Sokuru yarakubwiraga ngo amaboko adakora ntazabona n'icyo kurya, ntiyabona n'icyo wambara. Atwigisha utwo tuntu dukomeza kutubika mu mitwe yacu. Urumva ko twari abana bato, ariko umuntu akura azi ko amaboko y'umuntu yaguhindurira ubuzima. Ikindi kintu sokuru yarakunda kudukorera, yagaza turirimbira akatuvugiriza umwirongi, twese tugasinzira mu kirambi. Ba mama bagaza baza kuduterura mu gicuku za saa 5 za saa 6. Ari umwirongi wa sokuru wadusinzirije. Sokuru agaza ducira imigani, akaturirimbira neza ijwi, akazaririmba akazamuka akamanuka, abana neza ugahita usinzira. Akandi kandi sokuru akundaga kutubwira ngira shanga tungana bucura wiwe mu rutaho gakeya. Yagaza tubwira ngo mu buzima bwacu ngo tuzoza duhora duseka, ngo muzaza museka, ngo muzaza mwishima, ngo wishime useke. Buriya nkunda guseka kandi ndabizi cyane. Nawe kubita igitwenge mwese mugaseka. Ibyo bintu ni sokuru wabitwigishije. Twaricaraga akatubwira ngo igihe cyose wishimye uzajya useka. Umuntu akumva nyine ko guseka ari ibintu byiza. Icyo navuga kuri muramukazi wacu Bora, sinari muzi. Bakoze ubukwe mbyaye mfite uruhinja rw'amezi 5, ndewe kuja muri Kenya n'uruhinja kubera ko ari kure, numva nyine ntajyayo. Ndavuga ati nta kibazo nzaje kubasura. Ubu yapfuye muri uku kwezi kwa 6, aribwo nari mfite koje yo kuja kubasura, nkareba ko yanabyaye, nyine no kubaramutsa no kubamenya. Ariko kubera umugambi w'Imana n'ubundi yo koje nayikoresheje mu kiriyoce. Ariko ndashima Imana, twaravuganaga kuri telefone, yari umwana w'ibyishimo w'igitwenge gusa. Bagaze umubwira ngo walo, akabazaga kubitaga twenge, akabona gusubiza nawe ngo walo, mukabona kuganira. Bora agiraga ibyishimo bidasanzwe.
hari ibintu byinshi namwigiyeho. Gusa yaba sokuru yaba na Bora tuzababona nitugera mu ijuru, nidukomeza kwizera tuzabana nabo mu gihugu cyo mu ijuru. Barakoze abamaze kuvuga, reka natwe tuvugeho gakeya cyane. Ibyinshi byaravuzwe haba muri Kenya ndetse na hano, ibyinshi babivuze bijyanye n'ubuhamya. Mu by'ukuri njyewe ndavuga cyane uriya Bora wadusize. Kagame aje gushaka, ngira ngo yabwiye wa mbere ko afite gahunda yo gushaka. Nari muri Kenya ico gihe nagiye gushingira murumuna wanjye, ambwira ko afite gahunda, nabwire nta kibazo turi kumwe. Igihe cyo gushaka ntitwabona umwanya wo kujyayo, haba njyewe haba n'umugore, ariko ubukwe bwagenze neza. Bari bamaranye umwaka urenga, nta kibazo na kimwe twigeze kumva mu rugo rwabo, kuko ngira ngo umuhungu musaza wa cyangwa se Kagame, ikintu cya mbere cyose kibaye niwe agomba kubwira, kandi icyo amubwiye nanjye ngomba kukimenya. Ubwo rero mu gihe cyose bari bamaranye, bari babanye neza nta kibazo. Ikindi nongeraho ni ugushimira abantu. Bimaze kuba byabaye ari ku wa kabiri mu gatondo, dusa n'abakubiswe n'inkuba. Umugore kubyakira byari byanze, ariko yarihanganye. Abantu benshi bakomeje kuduhamagara, n'abandi bagiye baza mu rugo ahantu dutuye baratwihanganisha, baradukomeza. Mu by'ukuri ndabashimiye cyane abantu, nubwo batari hano ariko hari abandi twazanye tuvana iri iwacu, baje ngo tubane muri iki kirori, nabo ndabashimiye cyane. Ikindi cyongeyeho no kwihanganisha imiryango. Hari cyane cyane Kagame wabuze umugore, namubwira ngo yihangane nubwo bitoroshe, ariko turi kumwe muri byose. N'umwana waje turi kumwe, ikizakenerwa cyose turi kumwe nta kibazo. Twizeza ababyeyi ko umwana ntaco azaba, ndetse na Kagame akomere cyane. Nihanganisha abanyabyinshi, naje ndi umunyabyinshi, narababaye cyane, ariko ndabihanganisha cyane. Imiryango yose yihangane, kuko kubyakira byari bigoye cyane, ariko nta kundi twabigenza. Imana niyo ibizi ibiri imbere. Ndatinze rero, namwe ndabashimiye cyane mwaje kwifatanya natwe. Imana ibahe umugisha, murakoze. Kadusabe Kagame Mama Sara. Murakoze kumpa ijambo. Muzehe jewe ntabwo nari musi cyane, ntabwo twanabanye na muzehe, ariko numvaga data wo kwamuvuga cyane. Iyo yasuhuraga yaratubwiraga ngo yaraye kwa muzehe, tukamaze se muzehe none ngo se simuramu wanyu, ati ni mukuru w'abagabo banyu. Ariko cyane cyane icyo mvuga, ndavuga kuri aba bana bamaze kuvuga. Aba bana, uyu mwana ni musengereza wanje w'umuhungu. Uyu mwana akiciga Igoma Chance, umutware yaranyicaje arambwira ati se turi mu kubona umugeni wa muranzi wanyu. Nukuri twaje kumuranga, aje iwacu agirwa na musengereza wanje. Ikindi nshaka kuvuga, ndavuga kuri uriya muvyeyi wabuze umwana. Uriya muvyeyi aza gushingira Chance, umutware yarambwiye ati ni umukazanaga, jewe ni umukazana wanje uriya muvyeyi. Kandi yaraje agera mu rugo, niho namumenyeye. Ntabwo nari mbazi abanyamibunda si cyane kubamenya, ariko twabamenyeshejwe na muzehe
uriya mubyeyi yamaze gukora ubukwe araza kuturamutsa ndamumenya menya n'umutware wiwe mu by'ukuri uyu musaza wapfuye ntitwamuvugaho byinshi kuko yari umusaza kandi yarageze igihe cyo kugenda ariko uwatubabaje ni umwana ukiri mutoya ariko Kagame twizere nawe uzasubira ushinga urundi rugo Imana izabigufashamo ni ukuri uyu muzehe Imana imuheze iruhuko ridashira n'uyu mwana yari umwana wacu yarakira umwana ugifite amajambere dutezemo byinshi ariko Imana ntiyabikunze Imana yemeye kumwimura imujana ahandi heza yasanze n'abandi beza bagiye yarabasanze reka ni ukuri tubifurize iruhuko ryiza Imana yagize neza kubimura murakoze ninjye ugiye kubasoreza ntabwo ndi butinde kuko ibyo nari kuvuga babivuze byose ariko reka mbaze mpere kuri muzehe duherukana muri 92 bumva imyaka irarenze 30 irenga ariko yari umuntu twakundanaga cyane twari dutuye mu karere kamwe nakundaga kujya kumureba muzehe niwe wari muto mwasogokuru niwe muherezi mwasogokuru kuko bavukanaga ari abantu 5 abahungu 3 n'abakobwa 2 ariko abandi baramubanziriza bakuru we 2 n'abashiki be